Pozdrav dragi moji, evo nas napokon u Sarajevu, jako smo uzbuđeni što smo tu. Nalazimo se ispred Sebilja, jednog od glavnih obilježja Sarajeva. Inače Sebilj na turskom znači zgrada na putu u kojoj ima vode i tu dan danas može se popiti pitka voda. Nalazimo se znači u Baščarši, što znači glavna čaršija, i idemo malo obilaziti Sarajevo i prikazati vam kako Sarajevo izgleda. Evo, postavlja se pitanje šta raditi na Baščarši. Svašta, stvarno svašta. Evo, na primjer, jest turske delicije, od baklave, lokum rola, to je Turkish delight, tog se možda sjećate iz Istanbula. Da, zato smo i tu došli da još malo jedemo. Kad sam vas pitao gdje pojest najbolju pitu u Sarajevu, burek i tako dalje, svi ste mi preporučili Burekdžinicu Bosnu. Sad je malo rano, poslije ćemo tu sraditi pa isprobat, a zato ostanite u videu. Baščaršija je srce grada Sarajeva te predstavlja povijesno i kulturno središte grada. Isto tako, zapamtite, čaršija ima mnogo, ali Baščaršija se nalazi samo u Sarajevu. Tu možete sjesti i čefiti u bosanskoj kafi, koja naravno ima poseban ritual i važnost u bosanskoj kulturi. Možete uživati u mnogim lokalnim specijalitetima koje ćemo vam i prikazati u toku videa. Inače, riječ Baščaršija potiče iz turske riječi baš, koja znači glavna. Tako da Baščaršija u prijevodu znači glavna čaršija. Na Baščarši se nalazi i Gazi Husrev Begova džamija, koja je prva džamija u svijetu koja je dobila struju davne 1898. godine. Na Baščarši vam se nalazi jedna od najpoznatijih čevabdžinica u Sarajevu, Željo, evo znači od 68. godine. Trenutno još nisu otvoreni, vraćamo se čim se otvore. Sjeli mi u Želju, otvorio se. Evo Ema će provat prva ćevape s lepinjom, ona je uzela peticu. Ja sam uzeo 10 s kajmakom. Dobro, i ona je uzela kajmak. Da prožvaće. I kakvi su? Ha? A kakav je kajmak? Čekaj, zalijepila sam ga za luk, ali je fini. Aha. Dobro izgleda, ljudi, sad ću ja navaliti na ovo. Evo ovako, ćevapi su podosta veliki, kajmak je odličan, lepinja isto tako, paše sve, baš je dobro. Iza mene možete vidjeti vijećnicu, još jednu od građevina koje možete vidjeti na nekim od razglednica Sarajeva. Nalazimo se trenutno na jednoj od ćuprija, ne znam 100% koji, budem vam stavio dole u opis koji svaki put. I kao što možete vidjeti, puno ćuprija, to jest mostova, ima iznad same Miljacke. Gradsku vijećnicu karakterizira prepoznatljiva arhitektura. Sama vijećnica predstavlja najljepši i najreprezentativniji objekt iz austro-ugarskog perioda. Zanimljiva činjenica je da je vijećnica imala čak nekoliko arhitekata. Preko puta nje se nalazi inat kuća koja je danas restoran, a ima jako zanimljivu povijest koja je sažeta u rečenici: bila sam na onoj strani, ali pređoh vamo iz inata. Ovo vam je latinska ćuprija, ili ti ga kako se prije zvao Principov most. Znači ovo je mjesto atentata na Franju Ferdinanda 1914. Ljudi moji, ovo je mjesto gdje je započeo Prvi svjetski rat. Nedaleko ove ćuprije, Gavrilo Princip je potegao revolver i ubio austro-ugarskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda. Ovaj događaj je poslužio kao povod za izbijanje Prvog svjetskog rata, a više o tome možete pročitati na mom profilu. Iza mene se nalazi muzej Sarajevske pivare ili ti ga pivovare. Možete otići tu, ne znam o čem se točno radi, koliko sam vidio baš se ne isplati, pa ovaj put ćemo to preskočiti. Odmah iza mene se nalazi Franjevačka crkva i samostan i moja Emily. Idemo na žičaru, na Trebević i malo reći da je uzbrdo. Evo tu se ovo samo lagano okreće, tako da ulazimo unutra i nadamo se evo da ćemo imati kupalu za sebe, a onda tu povuče malo brže, kao što ste sad mogli vidjeti. Ajde, budemo pričekali da vidimo će biti tako i sad nama. Inače karte, povratna karta za žičaru je 30 maraka,
BiH rezidenti imaju popust, ako pokažu osobno, to je slično. Evo čekamo sad malo i sad ćemo baš vidjeti ako ove konope kad pređemo da li onda ide puni gas. Inače nikad ni nismo bili na žičari nijednoj, ovo je prvi put. Ok, još malo. Kakav je osjećaj? Oho, zatvaraju se vrata. Da idemo sad. Je let ili još nije? Ok, polako, malo brzo. Oho, evo ga. Idemo. Kako dobro je vidio. Eto, fora. Inače idu stalno ove kupole, kako se više zove. I sad ćemo imati lijep pogled na Sarajevo. Bome dobar pogled, što se više udaljavamo. Evo, susjedi prošli, isto se slikaju. Baš lijep pogled. Kao što vidite, ima tamo puno smoga i magle. A kao što vidite, baš je ono Sarajevo okruženo brdima i planinama sa svih strana. Baš je ono locirano na posebnom mjestu. Ovo je, pretpostavljam, od stare žičare. Aj, zamislite kako je to izgledalo. To jest, kako je bilo u tom se voziti, koliko je bilo više možda i turbulentno nego ovi novi. A i starije sad, koliko je sigurnije. Vjerovatno nije puno sigurnije od ovog. Popeli smo se do vrha, vožnja je trajala nekih 15 minuta, bi ja rekla. 15 minuta, da. I iskreno mislim da vrijedi, iako je 15 eura, definitivno vrijedi doći tu gore. Tu je kafić, pa sad kad se nauživamo u pogledu ćemo otići nešto popiti. Da. A ovo tu, to vam je pogled. Trebević je već dugo vremena najbliže i jedno od omiljenih izletišta u Sarajevu. Dug i strmi uspon zamijenila je žičara davne 1959. godine. Žičara ima 33 gondole, a u gondolu stane 10 osoba. A komotno imate i priliku za vlastitom gondolom. Sarajevo okružuju planine jedinstvene ljepote, od kojih neke svojim vrhovima prelaze čak 2000 metara. I eto nas, sjeli mi u kafić. Sad gledamo ljude kako se šeću do ovdje. Evo šta kaže tu, Sarajevo, olimpijski grad. Ko ne zna, Sarajevo 84. ugostio zimske olimpijske igre. Otićemo sad i do bob staze koja je pravljena posebno za tu olimpijadu. I ako pratite naše avanture već neko vrijeme, znate da smo bili u Čevabdžinici u Ljubljani prošle godine, zvala se Sarajevo 84. po olimpijskim igrama. Evo nam tu i bob staze, dosta je sve to sad zaraslo. Ne održava se, ne koristi, evo taman će biti 40 godina od olimpijskih igara. A moglo se, nažalost, to jest moglo se napraviti malo možda i atrakcija nekakva od toga, a nažalost ovako stoji kako jest, puno grafita i zaraslo. U Sarajevu je sudjelovao do tada najveći broj takmičara u povijesti olimpijskih igara. Gosti koji nisu imali smještaj bili bi odvedeni u nečiji dom gdje su najčešće i ostajali. Kada je u rano jutro 9.2. napadao snijeg, gosti su ostali začuđeni jer snijega na prometnicama uopće nije bilo. Građani su se tada probudili i uklonili snijeg bez da ih je iko išta zamolio. Evo dok prelazimo jednu od ćuprija na Miljac koji točno mi je sinulo u glavu, točno sam dobio taj osjećaj, dušu grada Sarajevsko, ono na svakoj listi zašto doći u Sarajevo, na prvom mjestu bude ono Sarajevo ima dušu i točno osjetite to kad dođete ovdje u grad. Sama atmosfera, ljudi, grad kako je sagrađen i sve što je prošao, to točno se osjeti ta duša grada. Bog, uvijek vas zanima gdje smo mi to na našim putovanjima smješteni. Ovog puta ću vam ja pokazati malo koji hotel smo uzeli. Hotel se zove Hotel Grad, malo je dalje od grada, ali ima garažu što nam je trebalo naravno jer smo išli autom. A hotel je preslatki. Znači ima to ovako slatko za jaknice, ogromni ormar, znači wow, top, super, naši koferi. TV-ić, Matija koji uživa u danu. Ovdje nam je krevetić i slikica iznad zida. Iskreno, meni je to predivno. I ima pogled na grad. Zato se i zove Hotel Grad. Ne bi čovjek rekao. Čekaj samo malo, pazi ovo. Opa, kakav mehanizam. Dobro ti malo. Možeš i to otvoriti. Ne, ovo ne mogu, tu pas. Koliko se vidi, vidi se, jako slatko. Ne znam da se vidi tamo dolje odmah parking, znači doslovno ispred hotela.
Idemo vidjeti kako je kupaona. Kupaona je fantastična. Jel da? Da. Znači, kupaona je predivna, tuš je ogroman i evo ima ogledalo za sve one koji se vole tuširat da ih gledat se, ručnici, sapun, mali ovi, fen i ja i to je to, evo. Mi smo se malo nakupovali Turkish Delightsa, s obzirom da kad smo bili u Turskoj tog smo se prejeli, tako da smo jedva čekali sada još to isprobat. Tako da, evo ga, da vidimo što smo to kupili. Wow, Isuse, koja puna kutija. Jučer smo isto toliko kupili, ali vidi se da smo već pola pojeli od jučer. Tako da smo danas vratili se po druge okuse, pa ćemo sad isprobati. Mene jako zanima ovaj limun, iskreno. S limunom. Uiii. Čekaj. Ajde, probaj. Baš me zanima. Znači, na Baščarši je kila 30 maraka, to je 15 eura. Dok smo u Turskoj platili kilu 30 eura, znači duplo skuplje u Turskoj. Ali smo i tako platili par kila. Da. Eto, ako pratite video, ako ne pratite, imat ćete ga gore sad u desnom kutu. Dobar od limona. Znači prefino, to da možemo, to bi ponijeli i doma. Ali pošto baš se ne može, neće vakuumirat. Uzeli smo ove baklave što je jako super. Uzeli smo naravno i našim najvećim fanovima Martinu i Ani, tako da veliki pozdrav za njih. Tako je. Ajde ja probam jednu. Ja ću probat ovu ljubičastu. Aj super. Ne znam, znači unutra su vam uglavnom morašasti plodovi, oko toga ide znači nekakav ovoj. Žele? Da. Ne znam s čim je ovo, ali sa šumskim voćem mislim da je unutra uglavnom. Šumsko voće ili borovnica. Jedan ljubičasti je bio borovnica, jedan šumsko voće. No, ovo je fantastično. Čokoladno voćni okus sa žitaricama koje uopće ni ne primijetite. Predobro nešto. Ovi tu su nam inače najdraži, to jest moji najdraži. Ovi tu su Matini najdraži s pistacijom, te smo isprobali pa vam sad nećemo. Ali mislim da idemo uživati i pojesti ovo do kraja pa ćemo se poslije žaliti na kile. Evo nama se kao inače desio neki problem i krenuli smo s tramvajem do grada. Tramvaj nije radio, to nam je rekla jedna predraga žena i krenuli smo s njom do busa. Bus dočekat nikako, zato što isto sporiji promet, koncerti u gradu itd. I žena pozvala taksi, naravno u međuvremenu ona meni govori di probat baklave itd. I pozvala ona taksi. To je toliko drago biće, ljudi moji, ja vam to ne mogu opisati, znači ja bi ju za obraze istiskala, ima sigurno 40-50 godina, znači plava žena. Evo, daj Bože da se pronađe u ovom videu, toliko je slatka, ajme! Eto, potvrdila ono što sam ja pričao za dušu grada i za Sarajlije kakve jesu, eto, da bi riječi rekao. Preslatka je, evo. Iskreno, stvarno me iznenadilo kako je Sarajevo lijepo okićeno po noći. Evo, festina lente, most, to je Ćuprija malo modernija, a tu je Akademija likovnih umjetnosti. Stvarno lijepo je okićen Sarajevo za Božić ili Novu godinu, kako želite. U Sarajevu doista vlada posebna atmosfera noću. Ulice su osvjetljene tradicionalnim lampionima, a brojni kafići i restorani pružaju toplu atmosferu sa živom muzikom i mirisima lokalnih specijaliteta. Baščaršija je puna ljudi upravo u ovo doba, mnogo više nego ujutro, a to ste između ostaloga sve mogli vidjeti u ovom videu. Mi smo večer u Baščarši proveli šetajući i nakon toga uživajući u pravom čaju, a ne onim vrećicama koje se inače služe. Naravno, nakon svega toga smo i ogladnili. Evo, uzeli smo burek u burekđenici Bosni, kao što smo rekli, i da probamo kao prvo vrele. Baš je vrelo. Ali za prste poliza. Vruće jako i fantastičan, meso je super, stvarno je pravo dobar burek. Dobro ste na savjetu, a negdje vatromet puca.
Ekipa, dobro jutro, evo nas na vrelu Bosne, jednog od najposjećenijih parkova zaštićenih područja u BiH, evo Emily. Puno turista dolazi ovdje, vrelo Bosne, kao što sam naziv govori, izvor rijeke Bosne. Došli smo, evo trenutno je 20 do 9 ujutro, parking je inače 5 marki za dan, 2 marke po satu, nema nikog ni da naplaćuje parking ovako rano ujutro. Ulaz za nas je barem bio 6 marki, mislim da je za BiH rezidente 2 markice, tako da imate i to na umu. I eto, idemo sad, evo Labuda ispred mene, idemo istražiti, vidjeti kako to izgleda vrelo Bosna. Nema nikoga, znači toliko je rano. Evo ga, kaže, ovdje je vrelo Bosne, mogu si misliti koliko je hladna voda, pogotovo jer evo sad je još zima. Opa. Vrelo, to jest izvor rijeke Bosne, je prirodna atrakcija koja oduzima dah, a smješteno je u srcu Bosne i Hercegovine, te se nalazi ispod planine Igman. Nakon nedostatka održavanja tokom 90-ih, velika revitalizacija projekta je pokrenuta 2000. godine. Lokalni tinejdžeri, vođeni internacionalnim ekološkim organizacijama, vratili su vrelo Bosne u svoju prijašnju raskoš. Danas je vrelo Bosne poznata turistička atrakcija za strane turiste, ali i za obližnje posjetitelje koji žele uživati u prirodi. Sastoji se od više malih otočića povezanih mostovima preko brojnih manjih potoka. Mnoge životinje se također nalaze u parku, poput patki i labudova. Tu su također mnoge zanimljivosti u parku, poput fijakera, mjesta za izlet i restorana. You've arrived at your destination. Nalazimo se u Avaz Twist Toweru, evo ekipa je sjela popit kafu i malo dezertirat. Avaz Twist Tower je inače poslovni prostor, ali ima prelijep pogled na grad, a zove se Twist jer je zbog svog oblika malo je twistan, što bi se reklo. Ima dosta magle u gradu, znači prema samom centru, ali eto ovaj dio se malo razvedrio danas, to jest upravo sad. Prošetali smo se sad Titovom ulicom i sad šećemo Ferhadijom. Lijep je dan danas u Sarajevu, stara je godina, dočekujemo danas novu godinu. Išli smo i do Vječnog plamena koji je tamo za sve žrtve iz Drugog svjetskog rata. Međutim, kako je koncert baš na tom dijelu, eto, vatra više nažalost ne gori. Idemo dalje u razgledavanje. Ja sam natočila sebi. Tako, fino. Da smo i mi sjeli bosansku kafu popit, svima manjka nešto zadnja 2 dana. Ekipa evo nas u Zmaju, u Čevabdžinici. Sjeli da pojedemo ćevape, opet da ne bude samo da smo jeli na jednom mjestu. Fino s kajmakom, lukom i veliki su ćevapi dosta, a ja baš sad uzeo ovaj najmanji. Evo ovako da vidite otprilike koliko je, ko prst, kaži prst. Ljubaj, kakvi su? Malo, a samo malo mi je kajmak preslan. Dobro, malo kajmak preslan, a možda malo luk premalo, ali kako ti je meso? Ali kako su mi bolje u želji. Aha, a lepinja? Neka mi je bolje u želji. Ajde. Naravno, ukusima se ne raspravlja, ali dobro, evo ovaj put smo se sjetili uzeti ajran. Ako se sjećate iz Turske, mliječni napitak lijepo paše uz ćevap. Dan završavamo kod Žute Tabije, mjesto gdje Sarajeli već tradicionalno dočekuju zalazak sunca.
Ekipa, sretna nova godina! Kad god gledali ovaj video, želimo vam sretnu godinu u kojoj se trenutno nalazite. To će biti dalje ova godina. Tako, jer Sarajevo je vječno kad god gledali, kad god ga posjetili. Pošto smo došli do kraja ovog videa, želio bi podijeliti s vama još par savjeta vezano za Sarajevo. Što se tiče kartice koju smo kupovali, MTL ili Aeronet, znači SIM kartica za internet, za 6 marki dobijete 4 GB koje možete iskoristiti u 4 dana, ne, u 5 dana, tjedan, nije bitno, uglavnom mi smo bili 4 dana tu. Dobijete 2 markice za pozive i SMS-ove. Što se tiče gradskog prijevoza u Sarajevu, koristili smo Movit aplikaciju jer Google Maps ne zna za autobuse i trolejbuse u Sarajevu. Karte možete kupovati kod vozača i na nekim stajalištima, to je opet ovisi sad, najbolje onda kod vozača kupiti. Što se tiče dizanje marki, dizali smo ih na bankomatima Unicredita i Atos banka, naravno preko Revoluta. Ako ne znate koristiti Revolut, vidjet ćete u gornjem desnom kutu obavijesti za to, pa možete pogledati taj video. I to je to. Eto, na nama je Sarajevo ostavilo jedan jako velik utjecaj, jel da? Svi ljudi su ovako tu prijatni i stvarno ako želite iskusiti tako nešto, dožive dušu ovog grada, evo definitivno preporučamo da dođete ovdje i da vidite za sebe. To je to. Što se nas tiče, nadam se da ste uživali u ovom videu i do idućeg videa želimo vam jedan veliki pozdrav.